arambere kirabuki omwikara gitumbe uri nali abakulia penda nite Kimra nipo na Superstar Family Giriza ya shemeji shemeji ndegoratama shemeji ke barage saleka shemeji duniani mapito shemeji uteikarukire shemeji urahetorantega shemeji ndigondagokani shemeji utakora agao utatiga kunchonganisha na kaka shemeji wane shemeji oratuna twitane na murumu itono tururende mwe oratuchonganisha nyengane yongengere shemeji koragao yani shemeji wabagisi sinchuru au kiumuturutumbi wewe urusiku ndaita shemeji ogantemera isimu kagamba atacho wane ahanu hika wao kanyora muro mwito agiye komeremo oankaribishe nyumba okangani gitumbe okangana gachae engana ya kohema kaheta kuyerungu karinga usare kange mweshemeji orantega ngaikara ngaitegera abakalin kamiri sambu yani shemeji arankaribisha rambeti beti mararante pigana hanchiri yani nasikie na shemeji unakuraga hii nimegoma Superstar Family hebu karibu kwa mwekio bate